ding pui nam te ka chani la ka lo lom le ve ka cheu tu gi na chuanin mana ka lekha buziak ti meilat lekha han thil tam deuh ka lo ziak thina khata hang keima ina I keima on wat keima chuak liao liao atanga thu ka phwa chwa te po ka lo ziak theu thina ni chu I a chen chen hi ka ron chiaranga pastor chhona bu kha phek som kwa le pangana ka chiar to do na asa ve lo zo ta der me ni chu chuan thuma thu noi te po kan nei lo kanga ka thil zia thina ka lo zia thin I keima on wat ka thu chua ka chuan kan suang to na ten atak ram an thlen thei na na bei fan na hiral do na chi khatani ka lo ti ni chuan a hlotlin na mu ani hian kan ral do te kan hne ti na ani katia ni chu heng hi mi tong kam kala ka ni lo tu ziak ma ka chiar ani lawa keima sang ni le sompa kum chawa changa pathian thu ka tui em chin lai khanin fin na ka dil na sa china pathian he na hian tong trai na in chuta chuan hei tam deuh ka zia ka tilang lo meng ka horop te cheve mo chuanin thuma le tan chuan nimin pia borvel khan nimin Friday nimin pia borvel ani chumo in Facebook vela khanin keipo ka inhial pui nuala achan chu kha current ti chia dram hwai chungchang ti vel hlouna anasa comment kha bon khop mai kan chiar chu ka ram hwai na tho avan rap thlak em tharau mi an omem ti vel kan en ta ni chu video kha full in ke en chuak ta vek ta khata khan heng hi chu ram hwai na tho ani lau hi mishing thil ti nge ni hi ti kha kai ma khan ka ngai to awang khan comment thui tak mai kha ka va be ve ta FB a khan chuan ka comment kha an du lo lom khop maya min ron haw loi loya mei chia te po in an ron tela mi pa te po in min ron haw na sa atlang pin mi pa hin chong thei zo ka chuanin a chen pei ka chu an chang na khop mai kan khwa kan veng kan shat chia na nia do soi ngai lo tur chu tiang kha an ron ti ni chu an ni kha tu tinge ni chu ka shemia lo ni chu ama ro chu zoram dung le wang kan thlir china mi zo te kho sak dan te le I chu khatiang vek kha ni min pia a vek khuti thingtlang atanga ron kal pakhatin aizola mizo thavina bumta tel case khat kha cheng zariatina leidira ani thingtlang pa kha chuan ril ruchiat na le mi bumna thinlung nei ngai lo ani awang ani ka ringa lau thon na le han englo na po nei lo khan tikhan apek chale veka a honta thingtlanga chuan an khwa chuan a honta khwa an han thlena a thlenga an han en khanin khatel tel khesa khanin lungte khatiang enge moni mei kha alo omta bumna atok ani ti tengte pokhani usa khan kan en le ngalta dikta ka soi chuanin kei chuanin ka theng thonga athok lau ka sia ani ring lau mi kan ti te violent namdang te na anti om tok lek khi mizorama hian kan ti na sa to amo chuwang chuanin voinia chuanin ramhwai ti ka hlawan ngai lo ramhwai ti in thu thuinan omanga ti kha bible ramhwai swal te le khatia angte anga kan han pu te thil reng angte kha dikta ka chuan mishing thil ti ani thin zia hi mishing hi an hlau om zok chuwang chuan hei keima chuan ka soi thina isiam tu shereng ro ka tia siam tu sha reng an poimo zia te siam tu shelo hengte ang thil ti chin tu te chuan an siam tu dik takan shelavani soi cheu tur ka du a soi cheu tur ka neya ta soi chak cheu thina ma ro chu pastor chhona bu hi chiar zo phot ka du awangin thluk a khap dan ti kha tuna kan chiar velenga upa ringa te khan thlung vel biak in bulluka twal zol nuam deuh mai kha an neya an hlimna sa khop maya an thluna sa khop maya nula thlu te kha kan zona paringa le lu ka puya te khan kan mut zela kan mut seng talawa zana phei kha chuan an tama thannu na te hau kha fiam thu tho te an thiama an mi zon te kha heta leng to lo te kha khoi khoya emoni te an zona len mui buk noya te an in zona thil moi lo deuh te alo omta fiam thu khan an soya atak tak em phei chu ka shelawa pastor chhona khan lama thluk kha a khap thei dan amak zia thluto su amoi lo po atilo pathian thlaraw thia hlim na thole rong bol tul zia asoya ti sa le thlarawa thlaraw mi te hi in thluman kan ni lo ati a pulpit atanga thluk kha ati reta amak khop mai mi hne theina anai pastor chhona kha le khachar pe em ani a char tur kha athlem shimshima tlangau bu te kha ashevek pathian le khabu chanchin te kha achar na sa bible chu sangkha sukwa somnga le pakwa a lo chuak chawani a le khachar ri atei ma em ani
afapa na mu sakdan afapa rin lian na kut apangang linga array deuh nuwa anhai alo hunta a hnai ngam an om si lova blade in karina kalaurin na deuh ani a hnai tawak maya a hnai kan ti zo ma khan amu hil manani tluanga ka fapa chu boral I chantir ani mo aron ti a kalau zaina dewa akut kha ate taveka na tho theina anei talawa chem a hum poin aza a sabrong a cem lai khan azukal puya zuya hai ipa nen sabrong ne na ikal don ania atong trai ngei dona ziak na keng ro kati a atong trai la hi aziaka min shil chhon le thin ani an lo ho cho atong trai dan min shil ya ai ka fapa zui lian an kut anei talau ati a lali swan mi thi te akai thawa dam lo ati dam ang khan sap rong kut chu lali swa kut anga alo changta a ti zong chuan asoya dil na ziak mi alawin hna alo petareng ani sarkar khan dor puya dor mun po an pe a mase an sak mai lo awangin an shal le ta a nakina mundanga in mun chu an pele ta thawani upa diawanen tuna dam lai zinga pastor chhona kop tam berle upa diawa thlungvel chuan a hriat ang in anin zui lai chanchin heti hian a soe pastor chhona bak tonga omlai ani a presbytery kha azawa upadil hian pastor chhona hi an ti deuh kher thina miro upadil hian pastor chhona hi an ti deuh kher thina chia thlanga mi choi chiang anen hian anin zuina sale ani kaushan athlo hian athlo hun khwa mai kha ani a athlo tur khwa mai kha ani a konga athlo tur khwa tian an lo bei seizel maya akalna pianga an lo roi thina thinglian khwa nula pakhat dam lo tong trai turin an ron kawa nula pakhat hi a u in sa ka pa in thlen nuwa ina silai a han ka khan anaw nula kha aphuzok maya alung a thatalawa kumthum chuang lai mei chu amuta a alu te hi a pheng chwal maya man lai te chuan kan in ngei sak ne ple maya zengkhan om hwala mu chungin cho an bara a ek an do ani pastor chhona kha tongtrai turin an ron kawa zinglet laia a tongtrai a ni thum hnuwa chon alo tho theita a chungten an bual fai vengvonga asam te kha an han khui tha a atuka chon pastor chhona thlen ina khan tongtrai turin an vapana pastor chhona point alo hai hialani alo mom don mange voi kha chu mun tha a khian kanin khoma mingliani lam lai kha thlu a mi hlim dang te khan ke tho tumin an bor leya ma se an kai tho lei theilawa pastor chhona khan atopa khan amar han dika number pasari ani athluk na hi thuk takani thi theina ani atia atong zeta a metrenga kai tho to ro ule har to e hanti an han kai tho ta ani anwa mingliani chu kan zot le wata khatia aron me che khai sha em ka ti a sha e ka thinlung chu har tleta engma ka che theilawani ati puchona hian han meta an tho zung thin mingliani chuan khatia min ron me khan vaimim kan han kanga apuak per neu ang hian ka pernel nela khatia akhap zong khan a pernel nela voisari a per khan ka che thayani ati mak takani hwaltu a khian ai dulan pathian choi moinan po nga tala kan leng khom kan lim hle meya in khom ban nuwa pastor chhona chu amuto a len khom na a chuan kan lim hle meya choya tlangwal lian thil thol hi atlua pastor chhon an kai tholawa ke tho thei mai in ring an oma pastor chhona kai tholawa ke tho thei mai an in ring an oma an han beita an hlo cham ta si a to pa an kau ta thawa amara ron deka om lawila chuan athi om mange athluk na number hi asang e mai ati puchona makna chu akalna apianga hian ran hi athlu ani mai darlong om hnuwa mai te a khian presbytery alo oma len chi ma le toya area kang u kalma deu ila atia thansanga nen kanin zuya kan thlen in upa ani a pastor chhona alo thlenga in khom a tha em kati a upahau an in rona khati lai heti lai hian shethiam lo an om ve thawa ramhwai thlarau ti pol an om boka tongtrai na han ti po kha an hlawa lam ve mei te po an hlawa in khom na kan han naya thu asoya zan ina hian pathian thu englai po a thar thangthar lo la kal zel tur tan po a ngai nom thu thar kan soi ange cross thu hi englai me in thului ani don lawa thu thar ani zel don ati a in nei
tharte fuina darlong kho chuak puzai thangliana puzai thangliana saitwala omta chuan pastor chonan in nei 30 a fuina thu hi ka ngei ven em thina ngeinom kan ti thei khop maya ati chutianga fuina a nei na mun pakhata athusoi ashiat ang chui tiang hian a soi voi khat kan nu leipui kal hi alo ho har hi ka ti em maya ka khwa hi a har khop maya zan ria chum hun boka bo buk te khon phaya hian vok chodol le mau thing aron phur phei loi mai ka mu a ka en zo tangang lawa ka watla na leika ka wachwa ka lel khum ti rinu iwarai em ve tui iron keng si lawa tui ikeng box si lawa cho i phun bok hek si lo iril te acham lavem ni tui te po ha lavem ni kan ti a ani chuan anna a amau thing phur le avok chodol phur chu sum huna an keudor maya apai kong le nam chu kan lawata I insil thlandai don nge cho ka siam zui mei don ka hantia iril te acham lom ni tuite ha lom ni varai em ve kan tinona chuta balung kha idu thei ema koron khor khotlai alom mo anti a ka hadin sil thlandai masa ang chu mo atia in sil chu ka en zo talawa ikhing le lam kha ron dai ro cho tola hian ka ti a chuta min hlim sang lu tu ka lom mo atia cho I kan han siama a thlenga cho ching ada a ka thlenga cho lum enga tinge I thlenga cho ching I khora ka thlenga poron khorve ta che ka ti a nang song cho ching ei shom iti chin em kha ati a cho ching chu ka wa chu a chumi tum ang re renga cho ching tui ti kala nei lo ati chu tiang chuan nu pein hmangai nom na le thatna soi kai thina ni an nu pain hmangai na nun hi en ton ata nu pein hmangai zirtir na hmangin mun sang sanga te athu soina soi thina ni anti upa choi chianga sial huaw khwa ami hian harna achanga lawa a fe lei thei to lawa chola ai lei thei to lo nen sana amu hil thei boxi lawa amang hang hle meya pastor chhona apan ta chot maya ani chon heti hian alo tong taya bosara kong khar bula ding chu enga thole harmon thlang ro phingphi siaw chuat aron nan har ta chi ani hi I ma hian thuthlung sha dik theina alo thleng do ne adum le awar anga sha dik theina rin lo na mi an local zung chunga farbo ka changin I thlir thin don ani so ani rin lo na mi a chu zol nei ten chu an fak du lawa puan lu khu pa an thlan pel thin chu nang po in thlan pel ve thinang che ente sota zudarama thing sa sonwaya diar bukhima thu so tunge ni thing sa sonwai ro phingpi siaw chuan aron nan harta ani so zion tlangwal in ring omro ahnung lama man thai haulo achal sama ngei man chat ang che hei hi ani hai kel chumpui hnuaya Krista aya mangai palai local chu zion tlangwal ipuan in keina nget hle mai apal dai mun khat arop deu ngun dewin han en la vel chuak ro chuta ching ne kau ham zuan lu tira atlan chuak lam mong tam mu chu an van duai thlote bong bo tualbong an vul cheu maya darmang nen khuang nen ritlurin no pangin an veng thina ching hnia le a aya lian po an latama thlai kha chu an bong pa rang te kha khoya emoni a peng ani ang chu abo te dei meya poi ati em meya awazonga a mu zau si lawa a tong trai na a cham thlem a ming po ka kau phal lo rang te chwa lam le thlak lam zonga ka zong zo to washit no te po thi se ka munge yang azong kim om hle mai abong pui kha abawa anau te kha abe mai sia atong trai ta buang pui abau ka ti kalal karin mual zong ka zong zo to karin lau mual nen lam kan fang ta ruaya atia atu ka chu alo ho vele mai thuboy anei rongbola zin kha ani a khopa khata nu thloi mel chhelau tak chuan pastor chhona nen kan che swal ati mau maya pastor chhona chuan enga vak ma ngai lawa ma se hekna alu ta sia sinot how tu te chuan an kawa anin khingta an che swal dun ani ti hun le thlan han soi khan pastor chhona dei ri bu an han ena rongbol na hlataka akalla elo ni si a erna awanga ti mingcha tumna mai ti alangta a pastor chhona hi alar si a ertu anga thei hle meya a in larn awang in laltele sarkar how tu lian ten an ngei vak thin lo ni in an soibok iswa tuarna soidan chi ni pastor chhona khan heti hian a soi chun zom le ka tuma ka soi le lo mayang mani in fakti te khatyang khani chin sia voini tleng main comment sia kala dong renga chena amak ka tia ma ro chu khang hau kha e sangi ti te ming ngai ni chu ma na mi comment sia kat ka don hau kha ngai an nia apoi lo ni me ro se soi le lo mayang pastor chhona khan heti hian a soi kan lal iswa
hi tlangwal aya ria zen zon chak tok tak po ani veinen enga tinge cross hi aput zo lo mai bik le a cross kha adang lam bi ka midang cross te ang lawani sidar thingrit chi chartina an lo zai dumma ka te hawina damaska khodaya anda buk ang cher chur pui kha ani a hanzo zia zang ani lo chu ba ka an soi sakdan kha ana salutuka among tamate an vo a abut khorau te an han chuya avuak na tela kha voi somli zuda in vuak le rom in vuak na in an vo ania damlai reng reng om lawa an vuak na la kha savun hruishwal khokher ani a amora khan saru kol syam tak anda a chu chuan an han vo a an vuak swal phei chuan an mit mu te po an phor nol nol thin ania chuwangin kan lali swa khan cross kha han pu zo zia zang ani hlei nem ati a anua pastor bankwai an han soi vele a pastor chonan cross thu asoya tuna chuan cross thu bok an soi don ani kanlal iswa chule zir tir tenen gas money huana an lo rok vei thlor thlor ale rom si peiten a ring loka an han rek chuak nol nol maya an han soi sata ale but khorawin amonga te an han chui dot dot maya amai an han tuama luang tuangin achala an han ngal lol lol maya le tu in nge wa che irin soiro an han tia a she chai si lavale nu haute u chap ro u cross thu thau alom le ati a anti sacrament chopchil sacrament le baptisma ti kha in khom zan pangaya anti theilawa an biala zaw si a thojan zana local se pastor local ti in an awa bu pui chang an deng sok soka maya na in an funa an hemmina wain atan tui emani mangkhan an siama sacrament an che mai thin baptisma po chu tiang chuan an awa anti chop chung chung thin pastor chhona pachak khwai sen takani a voi khat po sakai hliam an chuya tuman ma an hruai ngam lawa ma a hruai ta a sakai chu a chhun hluma a chhun hlumna fei ki bar po thlung vela ala om reng mai anupui sang kholi doi do thei zia kha soi atlinga pasal khatiang a chang nei ti mei tur pastor ni bok mi khwal chang chezetina an bo reng kha ani a phun ngai reng reng lawaniang chu reng reng a intia phun ngai lo reng reng ti na nya naw pochunga bu deng in eirong abola an mi khwal ti kha an lenga ei huna an lo hole mei thin atla rau chandan kha lam lim rui chi ero chu ani velo pastor chhona hian ngau te kher aveng deu bera kor chungdum ha a tarmit film te chi abun thin tu nuwa in chei chuan puan phei khok abun to a ama hi palian in khai thlitok tak mel chhelo tak mai mizo pa tok takani thlela ka lo lang hi sangka kwa somsari le paruk december ami ani sangka kwa somsari le paruk december ami ani he thakani lekan soi chun zomanga khati thleng khatu na tan chuan karon chhia ranga a chhiar ale pek tur tan chuan phek jas le parukna hlaphwa tu chhona ti a hlaphwa vela changha karon chhiar chun zom don ani tuna karon chhiar zo tak che a khan anupui tuar chhel zia mo ale ado thei zia i pisang kholi do thei zia kha kan lo chhar zo ta che a chuanin thu soi zui ze zona na khan mani te po hian in soi vele chinera keipo hi meichia mi te na mi han soi a chuan om thei viau mei thin che tak mai kania tong du le thin chia fel lo ve tak mai kania maro chu pathian hian mi ami hmangai te hi chu alo enge mo china mon le o ti mei tur hian keipo kan pa hi fel em ema azaidam em ema i mi pachen khatni se chuanin an do thei hau lo tur ang chi khan ka khosa ve thina ni chu i ama khop maya khatiang kha i ma se khatiang ka soi khan thin khat rin dana khan chuan hurunghal na lama pon ngai thei ani lawani chu tiang lam ni lawa chuan mishing mak deu deu khosak chang ka nei thina ni kai po kha nga khan ado thei em ema khatianga kan han om chang khan kalu chunga kut ten min tong trai sak thina ni chuwang chuanin pathian hianin i ami atlan bi ka te ti me ang heng tiang te chu an kopui tur nen lam hianin mi bi khi alo ruat thin amon le o ti chang te poka nei ve thini kha khani sela voini tan cho in zawai hun man nuam vek ule